Urugendo rw'ururamburo rugenderere kwegesa okujumbura no kutaho mukago murungi hagati y'enyamaishwa n'abantu abarukwata hirindiro ry'enyamaishwa omuri Queen Elizabeth National Park. Omyaka mingi abebembezi b'egombora ya Kihihi bakaba baturana batekateka aha burungi n'omugasho gw'enyamaishwa ezi no kubakubasa kwihamwe by'omugasho. Bikatandika mu mwaka gwa 1952 niya biri paka yo kubanza kuba gazetted mu Uganda n'endongo na Action Force konka kubahirize kugitandika bagitizina Kazinga National Park umwaka wa 1952 umwaka wa 1953 Queen Elizabeth atutkujetirira akabana kamtakabire na Queen akiri umushi yayenda kutayayira Uganda kuyabire naija yayika Kenya yatunga amakuru mabi kandi marungi amabi gakare kugira ngo ishe yafa kana marungi gari kugira ngo ayiwa wahikaritari kumaho ija bakujweke bizoro n'ubugabo so urugendo yarwitiraho rukuzo mu Uganda yagarukayo kunka yaguma ine kitekateko cyo kwenda kwijo mu Uganda umwaka gwa 5 nena nibwo yija ngahi yayigumza muyija ko rugendo rwe ijo mu Uganda okutayayira Uganda akabana yenda kureba umwanya uko office za Uganda Wildlife Authority mu Rumweya abebembezi babwine mukuru w'irindureri Potias Ezuma ochamzengu kombe ko Obuzaare burungi n'enyamaishwa nicongera omutindo murungi gwentunguka mu bantu abaherire n'ihamba. We have signed with them an MOU on removal of cow shells, is that right? Yes, snail shells. And you are supposed to be removing the ones which are dead. Because the fish live on that resource. It has to catch a snail to survive. But if you now go for the fish food, what happens? Bituhereze ntunguka mbwindi nureba abantu barukorana amataka barukora lodges abarukora campsites abarukora ki habe kinimwe abataka mutakore bitukere abajimba katandika kuje wanyu kandi mwenye kuje wa unatandika abatuma kwenda amanyu amajungeje ja abandi bero bujubo bunyasi bakumwanya go kuvuboneza bataka wa electric kawe bataka one kichumbiro abandi bareje no kutetsi bwabo batandika kwandika rutandika kureta sense zandike kwisha. Ezuma nahiga bebembezi abaherine n'amahamba ukwabara abantu kwejunisa Agacente ezubature nibagabana hihamba eza revenue sharing fund muno ngokora mu project ezirukureta entasiya y'obwire bwona. And each one is paid. You have created a job, you have created income, and that is income which you can actually help develop your area. So in southern region, what happens is every night a tourist who sleeps in that lodge, $40 goes to the community. And that money goes for community development. Ahari Kazinga cyano eri kumanyankanyanza ya Kazinga abebembezi bace biro burungi bw'umwanya ogu ibintu bingi barebe byo buhangwa barebe enyamaishwa barebe kucheme konjera kuzirinda bareba types zo kuzitira bazi comparing n'urwito bari kutuzitirira ndeno nibingi munonga ebitwashoma kandi binayesigangu tuza kuguma turebe nabandi nabo bije barambure abandi bebembezi itwe umucetagwe kituturane twenda no kugira tuwa yo kuza kurambara mwe ya roji tukaza katunguru tukaza katwe tukaza no muryato ryenyonye rya bus ryamutwe gwamizi emirimo yo kushohane ko ruhanyanja ya Rwenshama hamwe na Rweru munonga hakorwa mu rw'izuba kabata kazaga ho hanyanja ukana tambura naye enjoyinga najemererwa nareba mizi narebe shere narebe jojo
Shabe Venancio omuhabuzi omwirindiro nagira ngu Queen Elizabeth National Park yakatandika omwaka gwa 1952 Kanungu ekaba neyitwa Kazinga bitu ngo omwaka gwa 1954 izina lya Queen Elizabeth National Park likamwetererwa hanyuma y'okutaya irindiro Abaana bagira ngo oruramburo rushajure bete na mara mutabazi kataba omwe habari kuritana entebe y'okujwekera abakazi omwishengero omwaka gwa 2026 aho niho ndasimira omukyara aho narebo beti namara otutire mukashi kugira ngo tuze kurambura indidi akacitushaba yatugira ngo tuteho uburyo twatagane n'abapaka batwikirize kuzompaka nga expenses zona naza kuzitushashora Gashaka Hweza Wilfred